ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизион. барномаи навбатӣ маърифати ҳуқуқиро дар асоси нақшаи чорабиниҳои прокуратураи шаҳри Панҷакен дар ҳамкорӣ бо ширкати садо ва симои шаҳри Панҷакен манзури шумо месозем. дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода, муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, подполковники милитсия Алишер Назарзода, сардори шӯъбаи шиносномавию бақайгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Имомалӣ Файзалӣ, сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд дар шаҳри Панҷакен Умид Мирзода ва сардори хадамоти оташнишонии шаҳри Панҷакен Аминзода Бобоҷон. ман ҳамаи шуморо ба ин барнома хайрамақдам мегӯям. нахост аз муҳтарам прокурори шаҳр Искандар Раҳматзода хоҳиш мекунам ки мақсаду мароми ин барнома ва иштироки намояндагони ин мақомотро каме барои бинандаҳо шарҳ медодед. марҳамат. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, прокуратураи шаҳри Панҷакен тасмим гирифт ки нақша чорабиниҳоро ҷиҳати баргузор намудани барномаи маърифати ҳуқуқӣ дар ҳамкорӣ бо телевизиони садо ва симо таҳия намуда барои иҷро ба ҳамаи мақомотҳои дахтор ирсол намуд. мақсад ва мароми ин барнома аз он иборат аст ки баҳри пешгирии ҷинояткорӣ ва қонунвайронкунӣ дар байни аҳолӣ мо мунтазам ба саҳми аҳолӣ расондани талаботҳои қонунро ба таври соддаву фаҳмо таҳия гардидистад. ин омил асос мешавад баҳри пешгирии қонунвайронкунӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ саҳми бозазҳои худро мегузорад. тавре дар оғоз иттилоъ додем, дар барномаи мо муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, подполковники милитсия Алишер Назарзода ҳузур доранд. муҳтарам Алишер Назарзода айни замон дар шаҳру деҳоти Панҷакен дар самти пешгирӣ аз ҷинояткорӣ кадом тадбирҳо амалӣ шуданд ва аз рӯи натиҷаҳои нимсолаи аввали соли равон кадом маълумотҳоро шумо метавонед барои бинандаҳои ин барнома пешниҳод кунед? дар замони соҳибистиқлолӣ решияи иҷтимоии иқтисодии ҷинояткорӣ асосан барҳам дода шудааст. рушди бемайлони ислоҳоти моддӣ, ҳаёти майданӣ ва шӯрнокии баланди шаҳрвандон таъмин гарда шудааст. новобастад аз ин, дар даври сипаригаштии соли 2025 дар ҳудуди шаҳри Панҷакен 216 адад ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки бар ҳамин даври соли 2024-27 ҳолат зиёд мебошад. аз ҷумла ҷиноятҳои одамкушӣ, суиқасд ба ҷон, қасдан расонии зарри ва азм ба саломатӣ, авбошӣ, қаллобӣ ва дигар ҷиноятҳо ба ҳисоб гирифта шудааст. новобаста аз ҳамин аз тариқи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакен, якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, прокуратураи шаҳри Панҷакен дар ҳудуди шаҳри Панҷакен кораи фаҳмондӣ дар байни аҳолӣ пурзур карда шудааст ки ҳамин кормандони нозирони минтақаи кормандони оперативӣ ва дар байни аҳолӣ кораи фаҳмондии оиди содиршавии ҷиноят, пешгирӣ ва шомил шудани шаҳрвандон ва ҳизбу ҳаракатҳо кораи фаҳмондидиҳӣ гузаронида мешавад. инчунин ба ҳамин шумо маълум аст ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ки 13 феврали соли 2024 таҳти рақами 59 тасдиқ карда шудааст, дар назди шӯъбаи корҳои дохилӣ шӯрои ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ таъмин карда шудааст ки ҳамарӯза кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ бо гурӯҳи шаҳрвандон баромада дар шаҳрҳои деҳотҳои дурдаст рафта мулоқотҳо оиди пешгирӣ ва содир шудани ҷиноят гузаронида мешавад. дар ҳақиқат чӣ тавре ки Назарзода қайд карданд, дар 6 моҳи 2025 216 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 27 адад зиёд ё ин ки 14.29% зиёд шудааст. ин қабил ҷиноятҳо одамкушӣ, қаллобӣ, авбошӣ ва ҷиноятҳо дар соҳаи иқтисодиёт зиёд шудааст. шахсони ҷиноят содир карда асосан дар қисмати ҷавонон зиёд шудааст, занҳо ва мардони аз 30 сола боло
صادرشوی جنایت از جانب اینها زیاد شده است. عموما تحلیل جنبه است این مسئله مذکور نشون داد که سطح جنایتکاری اساسا در جماعت دهاتی سرراز 26 عدد به خیر گرفته شده، یاری 24 عدد، کوساتروش 14 عدد، جماعت دهاتی سوجینا 12 عدد به خیر گرفته. اساسا در همین جنایت ها محلهای شهر زیاده از 22 عدد جنایت به خیر گرفته است که اساسا در همین منطقه ها صادرشوی جنایت از جانب شهروندان زیاد به چشم میرسد. خیلی که پروکورور گفتن جنایت از طرف نوبالغان، از طرف نوبالغان کم به قید گرفته شده، از طرف جوانان، از طرف کلانسالان به قید گرفته شده است. یعنی در نیم ساله دوم در جماعت ها، محله ها و منطقه هایی که جنایت نسبتا زیاد شده است کارهای ترغیباتی بیشتر می شود. بله، در اساس نقشه چاره‌بینی‌های شعبه وزارت کارهای داخلی یک جای با پروکراتوری شهر پنجکن ما تصمیم گرفتیم که در جماعت دهاتی که جنایت بسیار به قید گرفته است کارهای فهماندهی پرزور کرده شود. بنابراین ما همه روزه در جماعت ها واخوری سودمند با اهالی با شهروندان گذرانده از شهروندان خواهش می‌کنیم که برای پیشگیری صادر شدن جنایت با ما همکاری نموده، برای خودشون بهتر شهروندان خود بی‌طرف نگیرند و برای پیشگیری نمودن جنایت در بین مردم از بر عائله، در بین خویش و تبار، در بین مؤسسات تعلیمی کارهای فهماندهی نیز مردم با راه مانده شوند. تشکر. محترم امام علی فرزلی، سال روان در نظام شناسنامه‌ای بقرگیری در اون تغییرات کلی با حکومت است. ارزش شناسنامه‌های ملی و خارجی چون پیشتر است و مدت آماده کردن آنها چند روز معین شده است. این حال فعالیت خدمات شناسنامه بقرگیری شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری داشتن طور معتدل برای مانده شده است. در آن تغییرات کلی حالا جاری نشده است. کارمندان آماده‌اند همه روزه تا ساعت 20 دیگر شهروندان را قبول کنند. در خدمات شناسنامه‌ای بقرگیری مرکز در شهر پنجکن 4 جفت تجهیزات معلومات جمع‌جویی در شکل کامپیوترها شبانه‌روزی آماده‌اند برای شهروندان را قبول کرده و اینچون در شعبه ملیسه دهاتی دایق شرالی یک کارمند با یک جفت تجهیزات دائما شهروندان را قبول می‌کند. یعنی پرداخت مبلغ‌ها غیر نفتی است. بله، ما طبق این حال برای دادن شناسنامه شهروندی معیار خراج برای دادن شناسنامه شهروندی به مبلغ $10 ایالات متحده آمریکا پیش بینی شده است. این چنین پرداخت برای معلومات بیمه راهنمایی که همزمان برابر آن سپرده میشه به مبلغ $10 پیش بینی شده است که این مبلغ‌ها طریق غیر نقدی با واسطه زمین برنامه‌های بانکی یا کارت‌های بانکی پرداخت کرده میشوند و اون مبلغ‌هایی که با دلار ارزیابی کرده شدن آنها باید با خوبی بانکی همونزه به حساب گرفته میشوند. محترم امین میرزازاده، شما سردار شعبه ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده متفق در ولایت سوغد میباشید. لطفا میگفتید که وظیفه اساسی این شعبه از چی عبارت است و در نیم ساله اول سال روان در شهر پنجکن پیرامون حادثه‌های فوق‌العاده و راه‌های پیشگیری آن کمی معلومات میدادید. شعبه ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گوجه‌نی ولایت در شهر پنجکن در اساس ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان در باره مدافع گوجه‌نی، ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ اهالی و حدود از حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنیکی، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره نظامنامه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گوجه‌نی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و در اساس نظامنامه شعبه وظیفه‌های زیرین را عملی می‌نماید. عملی نمودن نظارت چاره‌بینی‌های دولتی در سمت مدافع گوجه‌نی، حفظ اهالی، انشاءات‌های اقتصادی و حدود شهر از حالت‌های فوق‌العاده زمان آسایشته و دوره جنگی، نظارت تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های مدافع گوجه‌نی، حفظ اهالی و حدود از حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنیکی در حدود شهر، هماهنگسازی فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌ها نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی آنها در دایره زیر نظام حدودی نظام یگانه دولتی آید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده در شهر، نظارت جمع‌آوری، کارکرد و تبادلات اطلاعات در ساحه مدافع گوجه‌نی، حفظ اهالی، انشاءات اقتصادی از حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنیکی در حدود شهر،
дар мувофиқа бо риёсати вилоят ташкил ва таъмини ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи мудофиаи гирваҷанӣ ва ҳифзи аҳолӣ дар ҳудуди шаҳр, роҳбарии умумии таҳия ва коркарди нақшаи чорабиниҳои асосии шаҳр оид ба масъалаҳои мудофиаи гирваҷанӣ, пешгирӣ, эътиноъ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда, назорати ташкил ва ба ҳисобгирии фонди захираҳои иншоотҳои муҳофизатӣ, нигоҳдорӣ, таъмиру барқарорсозӣ ва истифодаи онҳо, таҳти назорат гирифтани мавзеъҳое ки таҳти таҳдиди офатҳои табиӣ ҷойгир мебошанд, инчунин иншоотҳои дории моддаҳои сахттаъсири заваллудкунанда, назорати таъсисдиҳӣ, муҷаҳҳазгардонӣ ва омода намудани қувва ва воситаҳои зернизомҳои вазифавии зернизоми ҳудудии низоми ягона, инчунин қувва ва воситаҳои мудофиаи гирваҷанӣ дар ҳудуди шаҳр, роҳбарии методӣ оид ба ташкил, ҷойгиркунӣ, нигоҳдорӣ ва пуррагардонии захираҳои манбаъҳои моддӣ барои рафъи ҳолатҳои фавқулодда, ташкили чорабиниҳо доир ба муайян намудани минтақаҳои хавфноки аз ҷиҳати офатҳои табиӣ, садамаҳо ва фалокатҳои осебпазир, назорати ташкил ва гузарондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар байни аҳолӣ, маҳаллаҳои шаҳр ва ташкилоту муассисаҳо оиди хавфҳои мавҷудбуда ва дигар вазифаҳои дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро менамояд. Дар нимсолаи якуми соли 2025 дар ҳудуди шаҳр бо мақсади кам кардани хатари офатҳои табиӣ дар умум корҳои солимустаҳкамкунӣ ба масофаи 2050 метр ва тоза кардани серваҳо ба масофаи 5625 метр ба анҷом расонида шуд. Бо мақсади таъмини бехатарии аҳолӣ аз ҷониби шуъба корҳои фармондеҳӣ ҷиҳати пешгирӣ ва огоҳондани аҳолӣ аз офатҳои табиӣ дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр бо иштироки раисони ҷамоатҳо, раисони маҳаллаҳо ва аҳолии ҷамоатҳои мазкур ки дар минтақаҳои хавфнок зиндагӣ мекунанд ташкил ва гузаронда шуд. ҳангоми вохӯриҳо ба саҳми аҳолӣ расонда шуд ки барои пешгирӣ намудани офатҳои табиӣ, омодагии аҳолӣ ба давраи зимистонгузаронӣ, захира намудани маводҳои хӯрокворӣ, доруворӣ, сӯзишворӣ, ҳезум, ангиш, пешгирӣ аз омадани сел, шамолҳои сахт, бехатарӣ аз сӯхтор, маҳдуд намудани сафарҳо дар давраи боришоти сахти борону барф ва яхомонии заминҳо маслиҳатҳои муфид дода шуд. ба саҳми раисони маҳаллаҳо расонида шуд ки дар давоми соли 2025 ки дар фасли баҳор боридани боронҳо, тағйирёбии боду ҳаво, хунукию гармӣ ба амал омадаро дар стодии доимомалкунандаи ҷамоатҳои деҳот баррасӣ намуда, кору фаъолияти худро боз ҳам дар ин самт пурзӯртар намоянд, барои пешгирӣ рух додани ҳолатҳои фавқулодда бо аҳолии маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоатҳои деҳот вохӯриҳо низ гузаронида шавад. дар ҳолати ба вуқӯъ омадани ҳолатҳои фавқулодда мо бевосита аз техникаҳои хадамотҳои мудофиаи гирваҷанӣ, инчунин техникаҳои корхонаи муштараки зарафшон истифода бурда метавонем ҳангоме ки ҳолати фавқулодда дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот ба вуқӯъ меояд ва роҳҳо баста мешаванд, инчунин серваҳо пур аз регу шағал мешавад, ки дар байни роҳҳои маҳаллӣ сангу лою шағал мефаранд. мо бо техникаҳои калонҳаҷми проектори имкониятҳои техникӣ корхона ташкилоту ва инчунин корхонаи муштараки зарафшон истифода бурда метавонем. муҳтарам Амирзода Бубуҷон аз тарафи хадамоти оташнишонии шаҳри Панҷакент дар нимсоли аввали соли равон чанд сӯхторҳо ба хай гирифта шуд. сабабу омилҳои сар задани ҳодисаҳои сӯхторро шумо чӣ тавр шарҳ медиҳед? дар нимсоли аввали соли 2025 дар шаҳри деҳоти Панҷакент 11 адад ҳодисаҳои сӯхтор ба қайд гирифта шуданд ки нисбат ба соли гузаштаи ҳамин сол 2 адад ҳодисаҳои сӯхтор зиёд ба қайд гирифта шуданд. аз ин ҳодисаҳои сӯхтор ба шаҳрвандон зиёда аз 187 000 сомонӣ зиёни моддӣ ва маънавӣ расидааст. аз ин ҳодисаҳои сӯхтор зиёда аз 3 миллион сомонӣ эмин нигоҳ дошта шудааст. асосан ин ҳодисаҳои сӯхтор дар манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ба қайд гирифта шуда аз таҳлилон нишон медиҳад ки дар ҷамоатҳои деҳоти Саразм, дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ, дар ҷамоати деҳоти Косатарош, Ёрӣ, инчунин дар ҷамоати деҳоти Халифасан ва Суҷина ва шаҳр ба қайд гирифта шуданд. сабаб ва омилҳои асосии сар задани ҳодисаҳои сӯхтор ин аз вайрон кардани қоидаҳои назорати давлатии бехатарии зидди сӯхтор дар вақти истифодабарии таҷҳизотҳои барқӣ ва таҷҳизотҳои газӣ, истифода намудани васл ва нодуруст истифода намудани ноқилаҳои ҷараёни барқӣ, инчунин оташбозии кӯдакон. мана чӣ хеле дида истодаед бо тағйир ёфтани иқлим ҳозир баландшавии ҳарорати ҳаво ба қайд гирифта шуда истодааст ки дар кӯҳ пуштаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон,
имрӯз мисли дигар давлатҳо ҳодисаҳои сӯхтор ба қайд гирифта шуда истодааст. сабаби омилҳои асосие ки сӯхторҳое ки дар далои теппаҳо ба қайд гирифта шудааст, имрӯз илм исбот карда истодааст ки аз резаҳои шикастии шишапораҳо оташ гирифта худ аз худ алафҳои хушк оташ гирифтанд. Бинобар ин мо аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамудем ки ҳангоми ба дашт теппаҳо рафтан шишапораҳоро ба ҷойҳои номусоид напартоянд, чунки дар вақти гарби ҳаво хеле ки мо медонем дар солҳои пешин, яъне дар даври пештар ба тарзи шӯларо гирондан аз булёрҳои шишагин истифода мебурданд ки дар натиҷаи нурҳои офтобӣ ҳамон булёрҳо ва чизҳои оташзода бархӯрда боиси сарзани сӯхтор мешуд. имрӯз ҳамин чиз аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шудааст, чунки дар теппаҳои кӯҳҳои ноҳияи Ваҳдат, аз ҷумла дар кӯҳҳои Адрасмони Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Қайроқум ҳамин ҳодиса ба чашм расид. Бинобар аз шаҳрвандон хоҳиш мекунем дар ҳамин вақти истифода бурдани ё ба тили теппаҳо рафтан аз ҳамин шишапораҳое ки боқимондаи чиз ҳастанд дар ҳамон тили теппаҳо напартан ба ҷойҳои бехатар кӯшонанд. мо дар якҷоягӣ бо кармондони шабакаҳои барқи Панҷакент гурӯҳи корӣ ташкил намуда барои муайян кардани ғайриқонунӣ бидуни ҳисобкунии барқӣ истифодаи ҷараёни барқиро ошкор намудем. Маводҳо тартиб шуда ба шӯъбаи шабакаҳои барқ пешниҳод карда шуд, лекин бидуни ҳисобкунии барқӣ истифода бурдани ҷараёни барқӣ ҳодисаҳои сӯхтор ба қайд гирифта нашудааст, бо вуҷуди оне ки шаҳрвандҳо дар пайвасткунакҳои ҷараёни барқӣ худсарона бе мутахассисон ноқилҳои ҷараёни барқиро аз як самт ба самти дигар, яъне аз як манзил ба манзили дигар кӯчондан, аз бо роҳи фишороварии ноқилҳои барқӣ, яъне онро сахт намекунанд. Дар натиҷа сарбории ноқилҳои барқӣ ба амал омада дар ҳамон ҷойҳои пайвасти ноқилҳо расиши кӯтоҳ ё тасфиши ноқилҳои барқӣ ба амал омада рӯйпӯши ноқилҳои барқӣ оташ мегиранд ва шарораҳо ба он масолеҳҳои сохтмонӣ ва кӯрпаву ҷойгоҳи пардаҳое ки дар назди ҳамон тақсимкунакҳои барқӣ ҷойгир шудаанд бархӯрда боиси сарзании сӯхтор шуда истоданд. муҳтарам Искандар Раҳматзода, шумо андешаву мулоҳизот ва гузориши роҳбарони се хадамотро инҷо ҳамагон гӯш кардем. лутфан мегӯед дар бораи фаъолияти институти сохта аз тарафи прокуратура кадом тадбирҳо андешида шудааст? назорати қонунҳои ин соҳаҳо чӣ тавр амалӣ мешавад? طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نظارت های دقیق و اجرای یخلی قانونها در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب پروکورور ژنرالی و پروکورورهای تابع آن در دوره وکالت‌های خدمتی خود عملی کرده می‌شود. فعالیت شعبه شناسنامه‌دهی، شعبه کارهای داخلی شهر پنجکین، شعبه حالت‌های فوق‌العاده و خدمات آتش‌نشانی شهر پنجکین طبق قانونگذاری‌های عمل کننده با عمل برآورده می‌شود. در دوره این پروکوراتوری شهر پنجکین طبق نقشه و سپارش‌های اداره عمل کننده فعالیت این مقامات منتظم مورد سنجش قرار داده می‌شود. اجرای و قانون‌های عمل کننده که آنها فعالیت می‌کنند فعالیت آنها منتظم مورد سنجش قرار داده از نتیجهش چاره‌های اعتنایی پروکوروری قبول کرده می‌شود. در این دوره ما در فعالیت هم شعبه شناسنامه‌دهی و خدمات آتش‌نشانی شهر پنجکین سنجش قانون‌های عمل کننده فعالیت این شعبه‌ها مورد سنجش قرار گرفته از نتیجه سندهای اعتنایی پروکوروری قبول کرده شد. در صورت رعایت نشدن بعضی طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از جانب این خدمات و در موضوع همین مقامات شهروندان میتونن با پروکوراتور شهر مراجعه کنند. طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان شهروندان شخصا یا یک جایه وابسته به پایمال شدن خودشون میتوانند به مقامات دختر دولتی مراجعه نمایند. در صورتی که شهروندان به این مقامات دختر دولتی وابسته به مسائلشون مراجعه نمایند و از جانب این مقامات مراجعت آنها سری وقت بررسی نشود یا مهلت بررسی آنها اگر ویران شود میتوانند طبق ترتیب مقرر گردیده با عریضه به پروکوراتوری شهر پنجکین مراجعه نمایند. مراجعت آنها از جانب کارمندان پروکوراتوری شهر پنجکین مورد سنجش قرار گرفته در صورتی به بررسی ماندن مراجعت آنها یا رعایت نکردن مهلت بررسی آنها از جانب پروکوراتوری شهر پنجکین طبق ترتیب مقرر گرده نسبت شخصانی مسئول این مؤسسه کارخانه ها چاره‌های اعتنایی پروکوروری قبول کرده می‌شود.
ҳақиқатан дар 14 ҷамоат деҳотии шаҳри панҷакент нозирони минтақавӣ вуҷуд доранд. Дар ҳар як ҷамоат нозирони минтақавӣ ба утоқи корӣ ҷиҳозонда шудааст. ҳама метавонанд ки шаҳрвандон сарсон нашуда омада дар ҳамон ҷамоатҳо бо нозирони минтақавӣ арзу дархосташонро пешонанд. инчунин дар нуқтаи сайёри милитсия ки мо таъсис дошта ҳар рӯзи шанбе ба деҳаҳои дурдасти шаҳру деҳот рафта бо мардум вохӯрӣ мекарданд, арзу шикоятҳояшонро қабул карда омада қарори қонунӣ қабул менамоянд. ташаккур муҳтарам прокурор, андешаҳои хишро дар бораи идома додани барномаи маърифати ҳуқуқӣ ва баландбардоштани маърифати шаҳрвандон каме шарҳ медодед. ташаккур. чӣ тавре қайд кардем, агар шаҳрвандони мо аз ҳуқуқҳои худ бархурдор бошанд, метавонанд даст ба қонунвайронкунӣ назананд. аз ин рӯ мо чӣ тавре қайд кардем, барномаи мазкурро ташкил кардем ва баҳри пешгирӣ, ҳамҷинояткорӣ ва пешгирии қонунвайронкунӣ. барномаи мазкур чӣ тавре тибқи нақша таҳия ва тасдиқ карда шудааст аз ҷониби кормандони мақомоти прокуратура ва дигар мақомотҳои дахдор ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе таҳия ва ба самъи аҳолӣ расонида мешавад. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар фароварди барномаи маърифати ҳуқуқӣ ман бори дигар ба иштирокчони ин барнома арзи сипос мекунам ва умед мекунам ки дар оянда шумо метавонед саволу дархостҳои хишро ба барномаи маърифати ҳуқуқӣ пиромани шарҳу изоҳи қонунҳои гуногун, пешгирӣ аз қонуншиканӣ ва дигар масъалаҳое ки ба пешрафти ҷомеа монеа эҷод мекунанд пешниҳод намоед. ба ҳамаи шумо ташаккур. саломату сарбаланд бошед то барномаҳои ояндаи маърифати ҳуқуқӣ.